Bukajan subdivision angkang nong nam ka chithangklong Eastern Karbi Anglong College aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum kachilang dun nang jia kenang sot lopusi pinang chirok to ara atum pen pachinipon Eastern Karbi Anglong College ke kedamtang Pharukre Sirkebra Trok sianingkan hanjang lang solong pensi chenglo hala sohud hanjang lang so hawar malom kido pinang ke thekire tumpen bor ipon pen labang so college amahang pathek ponlo Kicheng hud bang thom ke ban bak students atum pensi pangcheng ponlo lapen hula so hud penta principal Anil Chandra Das aphansi ningka chithe pen pek ponlo la so pen non piniar nian ke bang suri si sosiari so ejang atum labang so college along lo chari dun piningan ke ningka ning koira trok an labang so college ta arta nang dotang isi ke mang hume mi alamate labang so college non ke arlo lo pinalam joy pen nang klang bong tang Labang so college non ki Karbi Anglong along lek kido kalidet nang nabi. Ha konane kaprek asam arlo kido college asunsi non pijo pen nang man bom tanglo. Aprang si Karbi Anglong live kilang nahan kardong pajirlo. Non nili kido ke dak bukajan subdivision angkang nong nam kacithangklong Eastern Karbi Anglong College adon rialong sidolo. Pini nali tu afan isi ke pachini ponji pula bang so abirta ke jasmet la puhen lo je Eastern Karbi Anglong College 1997 aningkan hanjang lang so pensi la bang so college cheng lo haladak pen non adak adim ki bihe ka jok non dak tol balijan mate amrajan putapu la dak anwang lo dak sarkar along le pinangan thetan along le do dak chiri phokep ta so se ji la bang so long le long se dak nang kimpen pinian ladak labang so college along students tami chalon jod lo bang suri si ne amoya student dak tulo Kachi pusi Eastern Karbi Anglong College puchadlo ladak Karbi atum ko an ma awar sai kilong du nang jia bangke abidet asom Karbi atum ja kong ko an ma ke du nang ji lata abidet lo Jongdam sinang non ke laso college along isi hini borengang hoile nang class ta Karbi atum aphan mate STH am hoya phan ke abi Ladak doji OBC STP SC UR MOBC UR lagi ke damtang The Hills Times newspaper lo advertisement ki pen amat si klangda Tapen lason thak penanga ki sum ke boy lo ke charli aru soi jang atum kachato kesia tum pen lam kachi hili lapet college along lo ke tham duntang atum penanga ki sum hunang lo laso principal penacho asi non penabang ke labang so college upon Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum chipari deng dun thibra chilang dun pame me pulote kana hok thetanji 2020 aningkan The Hills Times newspaper long si advertisement pilo halada kateng pa hala bang cancel that si non 2023 January an si sakuria post dak bang pline bang phone la boson post ke klang do sitame haladak ke jong pon advertisement long nilitung ke thek long ke haladak OBC lason ST lapson kaprek lapson hidos tame STH lapuson halat abang ke avidet lasi Karbi Anglong along lapuson STH anghoy college along punon school along punon lason kavidet abang ke si manghumimi lasi nilitum Karbi Anglong lai pen ki pudun dia ning hangkel hanlo je lapuson koson sinang emalong poma labang ke isi Karbi Anglong Autonomous Council along stame isia education department do labang so education department atum council lang cari EM in charge do alang litum masabo celang cari dun sote mesenji labang so Eastern Karbi Anglong college along penangan alam ki ason lo alam ki pule puda setahin odam de lapuson nang klang lo ladak alam nang klang bang kelan lo aprang bang ke Karbi student atum phan kelang rem ba kelang selet puta la pasonda chethan hur ba chethan sai la pasonda dulo Athir ada governing body along anta Karbi atum phanan ke pijo pen katerek club GC kabor ipon kiti Karbi Anglong local program hai huyanta talon ponji asam along program holiday hai huisi proirong kiti pusi pinangar ni pen kelang chari duna tum pen birtalong tasiki jutsi labang so college Karbi Anglong Autonomous Council redengsi chibi ponkop kenang Bukajan ben ananteran Karbi Anglong live